الباب الثالث عشر دمبغال تقوى تتبانغال كرياض الصالحين هنا يوتين في بيان في بانجنا نقول إن كثرة الطرق دينغول لاوي الخير مؤجرين دينغول لاوي دي مؤجره بورتدي سآفري نقول لا والمؤجره باكي آفرا نقول آكد ما دام أهبال مؤجرين دفعلا داندين كون دنوون مؤجره فان داندين دون ko aljannatul firdaus lala an tank anatali aljanna kala moƴƴere nde waɗɗa ko ya fallir gongal go kadi fino nde ɓeydora qala allahu taala wama tafalu kala ko huɗum min khairin fa inna allaha bihi alim wa qala taala wama tafalu kala ko kulluɗum min khairin yalamuhu llah wa qala taala faman yamal mithqala dharratin khairan yara wa qala taala man amila salihan falinafsih wal ayatu ayaji arɗe ɗen fil babe e dambugal ngal kathiratun hiɗe ɗuuɗi o andi toujours daiman ko ɗum tawata on yiyata eɗen fira alqur'ana o ande en firino alqur'ana o en firimo ka tafsir makko e eɗen jokki kadi firgol tafsiru jalaluddin on kadi donc kala bere ayeje ɗe waɗaɗe melansaɗe e nder detta ɗen si wona hara aya on ko ƴiye ɓurɗe mettude firude ɗen ma ɗe firo mum metti jolkidirde ɗen e halfere ɓawre nden ma yeesore nden ko ɗen ɗon firete so na ɗum ara en yondinora tafsir quran no waɗɗe on wa amma al hadith amma hadith aje ɗen kadi fa kathiratun hiɗe ɗuuɗi jiddan moƴƴa wa yawri hadith aje ɗen gayru munhasiratun ɗe wawata ko moftade fa nadkuru hiɗen janto noon tarafan peccum seeɗa hunni min ha e majje al awwal hadith arano on e fi muɗum an abi dharri ƴettama abi dharri jundub ibn junadata radiallahu anhu ko sahabajo ɗo adi hiwrorde nde laaɗo wiigol assalamu aleykum rahmatullah ko ɗo kereyi hiwrandu islamu ndu on daroye ka tafsir men mo waɗuɗen suwar min hayati sahaba qissa makko no nder toon ma noddolanka adresse ji ɗimi jonnata on ɗum woni 657 6053 09 628 orange même numéro 631 orange même numéro قال وما كي قلت من هي يا رسول الله أي الأعمال كن يقول لي ريدين أفضل من بري مؤجدة قال أنا لا ما كي بري مؤجدة فك هوري ليدي دوك لي كم دو الإيمان بالله كقوم إنقول الله سبحانه قوم إني الله أفنته وجته أكنته وجسته كقول قول الله سيدون رفيقي والجهاد في سبيله يحب الجهاد في بنت الله والمكمل قلت مني سيدون رفيقي نلادو أي الرباد كهون داء دين عليكوا كهون ماتش دين أفضل بري مؤجدة براجي بري مؤجدة رين إنقول قال نلادو ماتش بين فوق بري مؤجدة رين إنقول daade den fof ko ɓuri moƴƴude rin ɗingol an fasuha ko ɓurɗo ɓe jogade valeur woɗinga ali ha nokku ka yimɓe maɓɓe ɓen wa aktaruha e ɓurɗo ɓe on foppo ɗuɗuɓe samanan coggu kombo noon ɓuri jogade valeur e junngo fulɓe muɗum ɓen ko hombo ɓuri sattude prix e junngo fulɓe muɗum ɓen ko maccuɗo gaynowo haajo o mo tawata sa accirima golle ɗen himo dolni himo kelɗi himo ɗofti himo nunɗi ko ɗum woni ko faanda nawatare ko yen faamu no woodi ibnu adama marɗo valeur ɓuri oɗa haray nawata yimɓe ɓen haray no ɓurdi ma wonkeji ɗi no ɓurdi ɗum tumi inni fa illam afal nelaɗo joni noon so tawi woni min mi heɓal feere huwugol ɗum ɗo haɓugol jihaadi ma ɗum rinɗingol dande saabu angal haray kon no watta qal nelaɗo maki to ino sani an haray wallu tampuɗo ɓen kala mo yiɗa tampuɗo wallitomo aw tasmawu ma ɗum gollana li akhraga wonande kala ronkuɗo hunnude haaji mum kala sagguɗo kala mo gaynanta hoore mo gollana on ɗon qultu min ya rasulallah aɗa ayta yeetin inda uftu simi lo'i noon an baadel amali e ga yoga e golle goo c'est à dire awa haysi tayle noon haysi tawi ɗum haysi mi wawali ɗum ɗon kadi noon legoy ko honnoon mi waɗata haray koye mi jooɗo mi tumminira juuɗe min namin mi rewi solution ji ɗin fof fino mi heɓira moƴƴere mi ronku wala nelaɗo maki no sa ronku ɗum fof takuffu sharraka awa suru bone maɗa on jogito bone maɗa on anin naasi ga yimɓe ɓen hara bone ma on hewtali ɓe hara heɓaki wiiɗo a yennunomo hara heɓaki wiiɗo a wujjinomo hara heɓaki wiiɗo a piinomo hara heɓaki hay wi'uɗo wonde a torinomo sabu no yoni lorrugol yimɓe ɓen jooɗagol yongito e yimɓe ɓen an sa jibinanama ko ya fewtu famille on siko nawnare ko ya fewtu gollideteɓe ɓen siko ande ko ya fewtu jaatiguiɓe ɓen ɗum ɗon ya faamu ɗum tu yonilma lorra ko lorruɗa ko yimɓe ɓen si sabuna si tawi an tuma kala yaltuɗoɗa tuma kala mi haynima reedu an ɗum taƴay
takke arde nyawla gollan ma tora gollan haray wata sikko allorra lampi ba ala lampide ma ala la yonnude got kala men yo eto wona yongini do e Allah subhanahu wa ta'ala yondinori Allah subhanahu wa ta'ala holori ka Allah e yowi tama mudum on e hore golle mudum ko fa innaha andu haray dum non kadi sadaqatun ko sadaqagol min kay morde kama ala nafsika e hore wonki maki muttafaqun alayh hibe firande en ko wiyete kon aswani ko on sani o biswadil muhmala sabu swadu tertaada mo tobba kan hada huwa al-mashhur ko dum buri lollude waruya fil lama kadi hino wi'e kadi da'i'a bil mu'jama bi maana sabu tobbugol sare do wada mo tobbere ay ko on firo mum foti ko sani o on foti ko da'i'an firo mum za daya'in ko jomira do lorra min fadrin imma be basal aw iyalin ma dum be ngure wa nahwi dalika e ko nanta tay dum wal akhraq ko wete akhraq alladhi kon la yutqanu mo hippanta hore mum mottenata ma yuhawilu fi'lu kon kon etade gollugol mum o nangi golle de mo etade gollugol le kono o gaynata on don wiyete akhraq asani hadith di mon abi dhar jattama aba dhar radiyallahu anhu aidan kadi anna rasulullah toujours ko kanko aba dhar jatta wonde ne laada Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki yusbihu hino wonti ala kulli sulama e do kala teral min ahadikum immorde goddo e modon e kala jokkal e kala wunjere e modon hino don ko wiyete kon sadaqatum sadaqa mi mana teral kala wala goyno waawi gollude gollal podano ngal jommu sadaqa fa kullu tasbihat sabu sede on kala subbu hinango ngo wi wowluda sadaqatum dum ko sadaqa andi dum ko dengal ngal non e toni din wa kullu tahmidatan kala alhamdulillah mo wiida sadaqatun wa kullu tahlilatun kala la ilaha illallah mo wiida sadaqatun ko sadaqa wa kullu takbiratun sadaqa wa amrun e yamirgol kadi bil ma'ruf ko moƴƴi dum kadi sadaqa wa nahyun hadugol kadi anil munkari ko anya dum kadi sadaqa wa yujzi min dalika hino lonto dum do kadi hino yona e dum do no wawa remplacer de dum do lego rakatani kadi darde didi yarka'uhuma be on tigi juli min ad-duha ko yete kon salatu duha julde walluha de kadi no lonto dum rawah muslim de firande ko yete kon as-sulama be dammi sin sabu ko sin on wada kon tural al-muhmala ta terta do mo tobba kan wa taqfifil lam e sabu ko lam on woni kon wada ka poccal wa fathil mim e sabu ko mim on wada kon poccal do e afwan kan wa taqfifil lam e foygintingol lam on ko tay ko lam on wada ka kiddal wa fathil mim e sabu ko tay ko mim on wada poccal do al-mifsalu ko jokke den woni ko fanda الثالث حديث تتبعون عنه كاد توزر من يتا مكو قال النبي صلى الله عليه وسلم أريدت علي بتمام الأعمال أمتي قل لي لمفتئن حسنها وسيئها قل لي مؤيك بقول لتكو وقل لي بند دي وفق مي بتمام مي فوجدت متي في محاسن أعمالها إندر مؤي ko mofti an en gollata kon ni inder ton hay al adatundi hum yumatu kun hino martine itte ani tari e gay lawo ngol ngara kum ngol forowol banana mande hayre ma nga leggal ma ngol boggol ma o carton ma kum pore hum koya dum do fallay don itta wa wajadtu mi tawi kadi min masawi amaliha ko e jeya dum e ko bundum golle mabbe den kadi an-nukha'atu kartal awale goy hartere durma ko don ko faanda kartal tan sikko ko carte goddo ngo takunu ko laati fil masjid ka julite ko goddo harti tutti laatu fanu tawa o irali o mbitali mi tawi dum don ko jeyaadi e bakkatuji din rawah muslim don non ko faameten don kartal hartangal tutta ka julirde ombita dum ko fewndu julirde de wonno dala taka kere paaka julirde den ko jaarindi hibbano nder to joni menen men darni julirde men dala sinde men wadinde karo men wejjiti tapi e mayre a yehi a hartiki a tutti don a fofi a yi an a ombiti ba an a ombiti a jeya kay mabbe haray en fottata en ko ya famili kulli makani magali noko kala mi wodi ko hana huwede ko hana wawlede ko ya famu dey juli be wonano de wolede fimu e de do hande wona goto arrabiu hadithana ibn tusur anhu ko e makko jetta anna natan no yimbe go galube wino ya rasulullah ذهب أهل الدثور جوميرا جولة بهم لاني نبود totalement بالأجور براجلين من أنكو هون ما ودا داره ده إنن إنسرتي بيجيم مو يبه enen kala ko sunonto den ko yeten goddo no nabadawa en do hande suno den ko jawdi aduna ko kaari jiidi ke burime kaari burilan beego kaari burilan jawdi don en sunoto don en wullitoto en etoto no hewtoto rem kono kaari no burilan ko juula
sadaka wi'ama itte ka itti 1 million min kanko 100 000 mi heɓi ɗum ɗon en naɓirta ɗon suno abadan wuri on ittuɗo 1 million ko a tawa hiɗe yawanimo 1 million ko itti kon ananay ɗe Allah jonnata tori mo ɗo woni min sikomin marno jawdi ko kaari mari o 1 million mo itti min sikomin ko 10 million mi waɗayno tawi noon a yejjitino on 1 million mo itti an ko 100 000 ittuɗa ma no gasa ko 10 000 ittuɗa ma uri no gasa ko 1000 francs ittuɗa a yejjitino kanko o naɓi baraji ɗi 1 million fof ko fotuno hara yiɗa jooɗi suni moni ko tawi kon o naɓi baraji ɗi 1 million an ko baraji ɗi 100 000 naɓuɗa ko ɗum woni hawanagol goɗɗo ko heɓi kon e afwan kan yawangol goɗɗo ko heɓi kon goɗɗo heɓa moƴƴere molanande yawanama faaleɗa yo ɓeydo an heɓa moƴƴere gokkun ha woɗa saabu ko ɗuuɗi kon ko ɗum woni ɗum watte yiili ƴoƴen ƴetten haqqille men ɗe muuɗiren ko duufa kon wata en duufuɗe kanje muɗen haray moƴƴa on faami ɓe inni gogo nelaɗo mak fi on waɗi wi ɗon patron ɓe ɓuuri on baraji ɗin ɓenni gogo yusalluna kama nusalli ɓe juulayno men juulirta min yalta baraji ɗin égalité wa yasumuna kama nasumu ɓe hoorayno min hoorirta min yalta égalité joni noon kamɓe wa yatasaddaquna bi fuduli amwalin ɓe itte sadaka ko ɓuuri teddude kon e jawle maɓɓe ɗen minen noon min ittata sadaka ɓe haɓe jihaade minen min haɓata jihaade andi ɓe ɓuuri men nelaɗo ko ɗum ɗo wiyete jogagol hakkil on ɗo wiyete kaari no ƴoƴi kaari no waawi tik tak aafirgol laawi haa mi ɓurama baraji haray mi woni ƴoƴuɗo haray mi woni keɗuɗo haray mi woni waawɗo tik tak kon tik tak islam jaɓi on tawi ne laaɗo maki awalaysa qad jaala llahu lakum kere wona allah tedduɗo to ɗon waɗani on ma tasaddaquna de konko ittirton onon kadi sadaka tawata on hewtita to ɓeeɗa huuri feƴƴito ɗon ɓe inni men annda kon ɗum wonata ɗum ne laaɗo no maaki inna bi kulli tasbihatin ande kala subhanallahi mo woluɗon sadaqa wa kulli takbiratin kala allah akbar mo woluɗon sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa fi budui ahadikum sadaqa wo bi ma'ana hay ko rendo ton kon e ɓeygu mon accon hakke yewten fof wo hay sintere maniyuma nde toɓɓuɗa e nder farju ɓengu ma wo hay ɗum ko raɓɓiɗi konko sadaka woɗi ko haa ɗo ka qaalu ɓen ya rasulallah a yaati ahaduna shahawata e goɗɗo e amen ara ittugol sahaw e ɓeygu mu'um ko haaju makko o ari o dunci wa yakunu lahu latanomo fiha e ngal gollal ngal o waɗi ɗon kadi ajurun baraji nelaɗo a ɗaynayi men woni ka a wallintinayi men woni ɓerɗe ka ko e sooɓe wonɗa qala nelaɗo maki koye soobe mi woni ara'aytum yetela law wada so ƴettuno nde sintere maniyu o waɗoyde fi haramin e nder nokkure ka harmanimo akana alayhi wisrun latantonomo bakkatu e mum ka latatako ɓenni latato ko wonono sa ƴetti a waɗi ka harmi ɗon so tawi a heeɓi bakkatu sa ƴetti kadi a waɗi ka dagi ɗon kadi awa heɓay baraji ɓa Allah nato ñow fakadalika ɓe maki ko wono noon ida wadaha so waɗi toɓɓere maniyu nden fil halali ka daganimo yo waɗu nde kana lahu ajurun latanto mo joddi musidɓe julɓe ndaare laawi ɗuuɗuɗi ɗi goɗɗo rewata heɓa aljanna rawahu muslim heɓe fiya nden addusur si tawi woni wo en wawali ngal firde wo bitta il musallaka wo saabu toɓɓe waɗaɗe tati ɗen saabu toɓɓe tammaɗe ɗen ko wiyete dusur al amwal koko wiyete kon jawle wahiduha wotere e majje dasrun ko jawdi si woni addusur woni jawle alhamisu jawabun non toujours anhu ko e makko ƴetta qala linnabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna aba dharri wota a yawito dey min al ma'ruf immorde moƴƴere shay'an hay e hunde kala moƴƴum ko yiwɗa e to heɓa kon walaw an talqa akhaka bi wajhin taliqin hay si tawi ko nde hawrata e musidɗo maɗa on wondude yeeso hentinigo haɗaɗa weltanimo hiɗa wewlanimo hay ɗum wota yawito bete a wata ronko hunde ko waɗa awa kala mo yiwɗa mosan mo weltanoɗa am rawahu muslim enen ko andirton hiɗen tabbi yeehi ha mode fiiɗen wiɗen kala goɗɗo ka yuɗamo himo jala tun o yaltitay tun tawa himo moosi himo jala o heɓata balɗe enen ƴettuɗen modu fiiɗen ɗum tawi noon ɗum ko sadaka noon ɗum ko gollal moƴƴal noon komi yaltitanma tun mi hollama ñiiƴe an ɗen mi moosanama mi hollama miɗo welti komi yi'uma kon ɗum no fota e $100 ma $1000 komi ƴewnata ka jibami o kama ƴettuɗen fembuɗen on wonɗo wadde ko moƴƴi ɗon wiɗen o heɓata balɗe
yalti tawɓe ɓen ta no niɓɓintinan e ngeyte mum ɗen no takti bar nande haray ko ɓen ɗon heɓata balɗe fi honno honto teppuɗen hiɗen wowla ɗi haalaji découratirɗi yimɓe ɓen e waɗugol ko moƴƴi suɓe ko wolon yo musidɓe am suɓe ko wolon yo bandiraɓe am goɗɗo no wowla konngol gotol o yalta islam saabu maggol goɗɗo no wowla konngol gotol o ronka yaltude islam kono golle makko bon moƴƴe ɗen ɗe bona saabu ngol konngol haɗi suɓon ko wowlo rawahu muslim السادس حديث جيغا عن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كلا ترال immorde e yimɓe ɓen hino e maggal sadaka kulla yawmin kala ñallal tatlu fihi shams ngal nangue fuɗi e muɗum taadilu ngal nunɗuɗa moƴƴinɗa feɓɓinɗa baynal isnain hakkude ɗiɗi yimɓe ɗiɗo tawnoɓe hino haɗima no fokkiti haɓude kala ñallal ngal nangue ngen fuɗi jawɗa moƴƴinɗa hakkude yimɓe ɗiɗo ko yafamu sadaka itti sadaka wato inu rajul hay ko wallata gorko fi dabbati o ƴawa ka dabeya makko walla ɗo goɗɗo o ƴawa ka oto makko ma wallamo o ƴawa ka moto makko andu fatahmiluhu rondamo waɗɗinamo embarkamo alayha e hoore mbaɗɗateri makko ni aw tarfaw alayha ma ɓanta e hoore puccu gummata ahu ko ɗum woni e matériel makko mbi mana ƴetta dolle makko ɗen mbakanamo ka oto makko ombanamo kufuro ma haɓɓanamo ka moto makko haɓɓanamo porto bagage on ka moto makko ma ka oto makko nelaɗo maki hay ɗum ko waɗanɗa goɗɗo ko yafamu sadaqa ɗum kadi ko sadaka no wal kalimatu tayyibu he hay konngol laaɓugol moƴƴol ko wowlanta yimɓe ɓen sadaka to ɗum ko sadaka o andi pullo fuuta ko ɗon tippi inni en tant que moƴƴuka no woodi wota bon ka wooli o wi kulli hatwarin kala palande tamsiha nde paliɗa ɗum yahuɗa ila salat faade ka julde ɗum kadi sadaka tum ko sadaka enen noon ananayi ɗen inna modi ɓa en yunimolon juulen ɗo ko goonga sen juuli ɗon ɓayi ɗen ɗuuɗi haray en woni julde jama kono on yejjiti haray en perdi baraji palanɗe ko paloto ɗen kon yahen ngala koyngal no montude bakkatu ngala koyngal no windude baraji haray on yejjiti en perdi ɗum ɗon haray on yejjiti ɗum ko ɗum waɗi si ɗon organisane en yo en yalti ngate ɗen juulen ɗo ɓayi ɗen ɗuuɗi en yoni julde jama ko gonga kono en heɓata ɗi baraji heɓotoɗiɗa e musidɓe julɓe wato miitul ada pottingol lorra ani tariqi ka laawol sadaka tun ɗum ko sadaka hen waɗugol noon ko lorrata ka laawol feere o ala on tawi bakkatu saado ha saado ka laawol harto tutta ka laawol ñaama bananaru ndu yara lemunere nden liɓa ka laawol janga kaydi mum ndin ha gayna seeka kaydi ndin liɓa ka laawol ko bakkatu muttafaqun alayh wa rawahu muslim aidan min riwayati aicha imam muslim no filli hadis on ko ƴettani en aicha radiyallahu anha qalat ɓe maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inna khuliqa kullu insanin ande no tagu kala neɗɗo goto kala neɗɗo ko o taga min bani adama immorde bani adama ala 60 wa 300 mifsalin ko e dow jokke capanɗe jokke temeɗɗe 3 e capanɗe 6 goto kala e me en hino mari guƴe temeɗɗe 3 e capanɗe 6 no gasa a naata joni e limugol hino ndu hondu an ɗo ko guƴe 3 duuɗa ko guƴe 3 koyngal ngal ɗa ko guƴetel min mi totalisi ɗum fof timmali hay guƴe temedere kono abdoullahi kala joɗorta innugol ɗo guƴe ibnu adama ɗen hiɗe timmi temeɗɗe 3 e capanɗe 6 anda guƴe ko woni e magoy hiɗa andi kurungol magol ƴi'al iwngal ngal ka ceeci yehi ka hoɗɗiri hiɗa andi ko guƴe jel woni e ngol ka yaali ɓaawa ma ngon hingo turo hingo tuuɗo hingo yiltodira noon e wono faaliɗa ɗa ɗi e wonɗe ka dande ma e wonɗe ka ceeci ma hiɗa andi ko guƴe jeli wonɗon ko wonande faalaɗo landitade ɗum ma faalaɗo fennude ɗum comme yoni addande ɗum andon ko hadise mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam makimi abdoullahi kalami fillitoto fa man kabbara Allah kala wiɗa allahu akbar wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa azala ma o ittitoɗen hajaran hayre ma leggal ma bullal ma torowol banan an tariqi nasi tikol ka lawli neben aw shawkatan ma ɗum bullal aw azman ma ɗum ɓiyal o ittangal ɗo fotina an tariqi nasi ka lawli neben aw amara ma o yamiri bi ma'rufin aw naha ma hoɗa an munkari adada 60 wa 300 wo guƴe temeɗɗe 3 e capanɗe 6 ko woni koye ɓandu makko nun kala waɗɗo gotum moƴƴum gotel e ɗiɗi kontuɗen ɗo na waɗuɗo ɗiɗo fof goy waɗuɗo moƴƴum gotum e ɗiɗo o heɓay baraji embere guƴe ko woni kon e makko mi mana heɓay baraji temeɗɗe 3 e capanɗe 6 he min miɗo wawi en wiide sen naati wiite en tewi
se ronki natude aljanna en pewi darayno baraji multipliirte fa innahu koni yumsi hino niɓɓa fa innahu no kanko yumsi o niɓɓa yawma idin daññande wagadu zahazaha nafsahu ani nar tawa o lannirin ɗinde dande makko nde wonki makko kin o itti yite few o lanni woɗɗintinde wonki makko kin e ga yite nge ko ɗum kadi asabi hadisa jeɗɗaɓon anhu ƴettama e makko kanko aba hurayra on andi ko an abi hurayra tawayrti ɗen sen yii en wi'ama kadi anhu haray ko ƴetta ɗum e on sibanjo hikkitiɗo ɗon ani nabi ko ƴetta nabi sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man gada ila al masjid kala dawɗo ka julirde bi mana kala yahuɗo ka julirde law aw raha ma o hirdi ka julirde addallahu law allahu on heɓilanaymo fil jannati ka aljanna nuzulan jipporgal werde kullama gada tuma kala o dawi e aw raha ma ɗum o hirdi kikiɗe muttafaqun alayhi ɓe firande en an nuzul ko wiyete jippagol ko wiyete werde wo al uutu ko nguure makko o nourriture makko on wa risque e ariske wa ma yuhayya e kala ko andanɗa hoore ma hino heɓilane li dayfi wonande koɗo ko ɗum wiyete an nuzulu الثامن حديث جاء طبعا أنه يتام مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات كونوا يصنع بجلبه لا تحقرن جارة لجارتها وتكوتل أو كوتل مندي سيودفي ولو فرس نشاط هيستلك كرمهن دمي ودفي وتو كوتل مكة متفق عليه كهون نو صنع جو تيبتا يدفقل كيلو تيو ليلي ma kilo ɗiɗi timmuɗum tis ma demi kilo timmuɗum tis o ñaama ɗum ɗo fof muɗum kawtal ngal wona ndiyan tewɗan heɓi wona ƴiyal heɓi wona kocum heɓi ne laaɗo maki o haysi ko kormu hum defuɗa wota ɗaw son kawtalɓe maɗa ɓe kono e sonnaɓe ɗum wattama e sokeje mo ɗum wattama e sokeje mo bandiraɓe am wudduɓe ɓaɗal jawhari o ɗo wi ɓe firen nden ko wiyete firsina wo al firsum ko wiyete firsum wo normalement min al ba'ir ɗum koye mbabba woni wo ko kormo hum mbabba wiyete firsum kal hafiri won wi'irte noon kormo min addabati ka daabewa ala o ii noon waruba mastoir wono heewi ka kalima on luɓete ficcati waɗane dammil ngil kadi firsina on dammil hino wawi luɓede on kalima inne kangil kadi kormo kono noon amma enen ka pular men kormo nagge ko kormo dammel ko kormo ngeloba ko kormo ko kamɓe mari toon sendidirgol ɓeyna ɗum ɗa firsina ɓeyna ɗum ɗa haatir ɓeyna ɗum ɗa ɓeyna ɗum ɗa enen fof ko kormo hande naateten e jiɓagol attaki ƴettaki hadisa jeenayi ɗo an ƴettama makko ani nabi sallallah alih w sallam ɗaala ɓe maki al iman he ko wiyete kon iman bid'un wa sab'un ko capanɗe jeeɗiɗi e kelke aw bid'un wa sittuna shuba ma ɗum ko pekke capanɗe jeegoo e kelke fafdaluha ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo pekke capanɗe jeɗɗi e kelke ma capanɗe jeegoo e kelke fof ɗawlu la ilaha illallah ko wigol la ilaha illallah ɓa ko tuma wolɗa ɗum ɗo si nataka diina waaduna ko ɓuri fandude e majja imasatul ada ko ittugol lorro ani tariqe gaawi laawol ngol wal haya on yi ko wiyete kon hersha shubatun ɗum ko salndu molanadu min al imani muttafaqun alayh ɓe fiɗan nden ko wiyete bid'a min salasatin ko ila tati ila tis'atin ha jeenayi gotum wiyetake bid'a ɗiɗi wiyetake bid'a sappo wiyetake bid'a ko koni hakkude ɗon bi kasril ba sabu ko ba on waɗa kon masal poccal ley wogadi tuftahu gonɗi kadi ngal waɗe kadi e fata dow no wiye bid'a no wiye bad'u fof muɗum no selli washuba ko wiyete shuba alqita ko humtere ko salndu al ashir hadis sappo mo ano ƴettama e makko kanko jawhari anna rasulullah nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki baynama rajulun tumande tawno gorko yamsimo yaha ɓe tariqi e lawol istadda alayhi l atas ɗon ka kam sattirimo moƴƴa fa wajada o heɓoy bi'iran koloru fa nazala fiya o jippi e mayre fa sharaba o yari tumma haraja refte o yalti tum fa ida kalbun tayyo bariru yalhatu hino ruko yakulu sara e yalhatu hindu laha kan afwan yakulu sara hindu ngola leydi ndin hindu ƴakka huɗo kon minal atasi immorde ɗon ka fa qala rajul gorkon inni darale lagad balagha hada al kalb ndu bariru hewti minal atasi immorde ɗon ka mithlu alladi sifa nden hewtande sifa on alhaali kana laatinoɗo kad balagha minni hewti lannane mbi mana nangi ndu bariru ko nangilan kon nani فنزل البئر وجبيك كلور فملا خفها وهبني كفوا المكونغال تف وني باد المكونغال ما انديا ثم امسكه ورتي وجبت الخفوا انغال بفيه هندك مكوكون حتى رجع ها وجبي
فسقى الكلب ويعني برير فشكر الله له نجرنني مع الله فغفر له ويا فاسقون قال بن يا رسول الله إن لنا نودن من في البهائم هاي ممن تجرين أجرا جدي سمي مؤيك إمجي نياري هم باري هم غيرتكم سمي مؤيك لهم بساري ما كويرة ما تشلو اسكي من إمار براجي فقالنا لا أرماك هيكو في كل كبد رطبة أجر وني إكلا جون هير هكير مؤيا قول إمودون براجي بمعنى كلا كماري وونكي كفينة فوفا سامو إكيمودون عليه ويدا ماري براجي متفقون عليه وفي رواية البخاري فشكر الله له بريرون بجرني الله ونندم فغفر له ويافا فادخله الجنة ونادى الجنة وفي رواية لهما بينما قلب من تون وبرير يطيف هندو ركو بركية اتقو كل الرو قد كاد قم دي بي هري يقتلون ورات ندو كايرو بارير نو الله تسلون تدير اتو من دي يونوندو بخي جنو من بخايا بني اسرائيل يا جنو بني اسرائيل به on say fanazat muqaha o yuppi padal makko ngal fastaqat lahu ko doni o fastaqat lahu o nyidiri khufwangal bihi ndiyam dam fastaqatuhu o yarmi bareru ndum fa ghufira laha o yafa kanko jinowo bihi sabu ko yarmi ko bareru al mugu ko yete mugu al khufu ko khufwangal ko tifu ay ko yaduru ko hindu yilto ndita hindu wongo hawla yaduru hawla rakayatin hindu yilo takko ndu koluru rakaya ko yete rakaya way dum albiru ko koluru الهادي عشر تقوي قوم أن يتهم مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أماكي لقد رأيت قوم لي رجلا غوركو يتقلب في الجنة وويل توك الجنة جندا في شجرة إليقال دون عندي كون دون سبودون ko leggal kat angal andam daare ma usuppu no ngal witti min zaari tariqi katumbere lawol kana to lati no ngol tuudil muslimina ino lorra julbe ben be ronki kabe fejjira waru soppi ngal itti rawa muslim ko ngal soppi don itti ko ngal Allah yilti fudinani mo ka aljanna yiimo himo jinda e caldi leggal ngal yawada wi worada yarada wa fi riwayatin nari fi layl marra rajulun gorko go fejjuno بغصن شجرة إسلام لقال على ظهر طريق وندك تنبر لاول فقال والله لأنحين مئتين دو سالندو ميلي لأنحين هذا ميلين دو سالندو عن المسلمين مئتين دي لاول يبرين لا يديم هرند الله رتابع ووالدون سبدون دون فادخل الجنة ونادى الجنة وفي رواية لهما بينما رجل تمل تاون وغرق يمشي ويا بطريق لاول وجد أوتي غصن شوك سالندو legal ala tariqi ka hore lawol fa akharahu ko doni o nettini salmu dum alego ko yili dum itinu ka lawol fa shakara Allah lahu alla yatta sabu makko fa ghafara lahu wa yafa الثاني عشر anu jettama makko qala rasulullah man tawadda kala salligi do fasana alwudu amudini salligi on thumma tal juma rifti arika juma fastama au jenti juma wan sata udi ikadi ala nano khutu beede mo torade fi sabilillah ma no khutu beede mo jangude ma no khutu beede mo fijirde warene ma no khutu beede mo moobindirde defte wo fi alaw hara ya fante ma baynahu kala koni kon hakkunde makko no baynal juma e jumare wonde ardane wa ziyadatu salatati ayamin wondude deydanede balde tati kadi bonus wana masal hasa ko nono kala hay mawdu do jaarindi jodi e liwri tagol koccuri din ka jodi don ma fijirgol garaji din ka tapi don haray fagade la haray o bewi tawa muslim benne le riwaya nokugo faman laga fala atala to kala bewdo haray o marajuma nokugo kono be halirani ko andi ngolen ko yonti gide الثالث عشر حديث سابو يتتبو أنه جتام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماكي إذا توضع العبد سجيات سليك المسلم جلد أو المؤمن ما هي ومهند فغسل وجهه أولوتي يسمكم خرج يلتي من وجهه ويسمكم كل خطيئة كلا قلب نظر إليها أنقل أندار نورم yakano importance alliga golno mo isoyi alla yamiri sallike si juule hande tire be janabe be adua ka darde be daruda ila bimbe jonno sa sallike ke ndiyam dan yeso ngam sami day dum do fop bi aynahi wondu kala ko darir no dum bi aynahi gite makko den ma alma wondude ndiyam da aw ma akhir itril mai ma wondude sakkitorde sintere ndiyam den de yaltida e bakkato on de sintida e bakkato fa ida qasala soloti yadahi juude makko den kadi ko non kharaja yaltay min yadahi wa juude makko den kullu khati'atin kala bakkato kana mo lati batashatha
o mimiri ɗum yadahu juuɗe makko ɗe malma e wondude e ndiyan ɗawni lotirde ɗen juuɗe ɗen aw ma akhiri ƴeppiril ma'i ma wondude e sakkitorde simtire ndiyan nden fayda ka salari gilay so looti koyɗe makko ɗen kadi ko wana noon harajat yaltay kullu khati'atin kala bakkatu machat ha mo yaari ɗo rijilahu koyɗe makko ɗen malma e wondude e ndiyan ɗan aw ma i akhiri aw ma akhiri ƴeppiril ma'i ma wondude e sakkitorde simtire ndiyan nden ko ni Allah ittirta bakkato loota itta e makko hatta yakhruju ha o yalta hande kadi nde himo gayna salligade tawanna ɗiyan minan dunubi ko laaɓuɗo e bakkato iɗen hani ɗuɗɗinde salligi duumoɗen e salligi enen goɗɗo ko duwaɗo duumade e salligi onon so yii miɗo salligo ko yo landola ene fana on heewine wona fana to salligante goɗɗo no duwa salligade daiman wa abadan rawahu Muslim. الرابع عشر عنه يتام مكة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس وقتوجي إنجوي والجمعة الجمعة إلى الجمعة ها الجمعة ورمضان إلى رمضان سوماي ها سوماي إيدو كدي مكفرات كهوب بتايد إتل ما بينهن كون حكو نمجي بكاتوجي تسوكي سارتي إذا جتني بتي الكبائر في بكاتوجي بورت جانو دي وإتاما رواه مسلم كون البكاتوجي جانو إتتيدي دي tawata si ɗin ɗon accaka to soki ɗin yaafetake on nodday ka numéro téléphone ji 631 60 53 09 même numéro e réseauji ɗin fof si wona areba الخامس عشر sappo e joyi on anu ƴettama makko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum on accata mi tindina ala ma yamhullahu be konko Allah fukkirta montirta sabu muɗum alkhataya bakkatu wa yarfa'u bihi o ɓantira sabu mum addarajatu darjaji qalu ɓe ni bala ya rasulullah o ene laaɗum men hakki wolam kalne laaɗum aki he isbagul wudu'i ko timmingol salligi alal makari e hoore kaw aña koyne to man hoore kaw aña ko fewno jangol ɓuuɓi hata goɗɗo wawata hamminde hoore mum ndiyam salli ko ɗon salligi timmuɗo ko ɗon ko fanda par ce que on andi on leerɗon no sellika taamen wa kathratul khuta e ɗuɗɗingol palanɗe yahugol goƴɗal masajid wa intizaru salati e habbitagol julde baada salati ɓaawo julde fadalikum ribat ko ɗum woni ngeloɗi mon boɗeji ɗin ko ɗum woni ngeloɗi mon boɗeji ɗin way so wiyama hande ko ɗum no ɓuri dala e rawahu Muslim. السادس عشر عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة كلا جولو برد جدين إدي وناتا إلى الجنة متفق عليه البردان كويته برد جدين إدي كو الصبح والعصر جولد سبكا جولد الأنصار كمثل جولد وان سبكا كلير دانغول لير سودغول لير جانغول alansara ko leer orugol iwta ka ngesa hota ka suudu ma iwta ka golle hota ka suudu السابع عشر سبو جئ أنه يتام مكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد سنئدو نوني أو سافر مع فياسي كتب له ويندان تما ما كان كلا قولاتي عمله مغلين ومقيما كونيبي جوني فياسي أم بيسيمو يقول لغل ويندان تبراجي مون انتمولي ويندان تبراجي مقيما صحيحا نيبو سيلو رواه البخاري كلا بغلال ngal o no wadde kaw selli joni bay ko nawnare nden hadimo o windante baraji ñande yo ñande wasi o huwi Allah ko moƴƴo الثامن عشر sappo e jeetati on an Jabir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu kullu ma'rufin kala moƴƴere nde neɗɗo waɗi sadaqa rawahu Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudayfata radiyallahu anhu التاسع عشر sappo e jeenayo anhu qala rasulullah ma min muslimin ala e julɗo yagrisu garsan mono tuta tuturu mono rema remuru mono tuta teeri illa kana sona latato ma ukila minhu kala ko ñaama e on ɗon jardin e ndan ɗon ngesa ma e nden ɗon sunture lahu wonande mo sadaka ko sadaka foti ko ñuɓngil ñaami foti ko ibnu adama ñaami foti ko boddi ñaami ko ma suriƴa he hay kala ko wujja min he muɗum la warayno waɗani sadaka wala yarsu'uhu ahadun ko ɗum woni wujjata e ɗum ahadun goɗɗo illa kana law sona ɗum ɗo fof latantomo sadaka wala yarzu'uhu ɗuytata e muɗum ahadun goɗɗo mana goɗɗo arata ɗuyta mangoje ɗen ɗon ma fuñeje ɗen ma maaro kon ma lemuneje ɗen ɗuyta ɗum goɗɗum hara a anda illa kana law sona latanton tigi sadaka rawa Muslim fi riwayatillah fala yaghrisul muslim julɗo tutata wurasan tuta teeri fa yakulu ñaama minhu e mayri insanun wala dabbatun wala shay'un wona hay e hunde e mumteji ɗin illa kanat law sona latantomo sadaka wa rawayahu jami'an filliɓe ɓen hadisiji ɗin fof ni riwayati Anas ko immorde riwaya Anas
qawluhu kongol makko ka wi don yarza'uhu de firande wo ay ko ni dum ko yanqusuhu ko duytagol mum al ishrun hadith no gay bon anhu gala arada banu salama falano an yan taqilu ndebe eggata burbal masjid be waka julirde pakata ko julirde fa balagha dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela do humpiti dum fa qala lam oynan be inna kun qad balaghani gomdi hewtila annakum non turiduna don faala antam taqilu nde eggoton burbal masjid ka takko julirde ne fa qala be ni na'am ya rasulullah qad aradna dhalika min falama dum ne e dum men desidi fa qala nela do maki bani salama be makina kono yo bani salam diyarukum galleli modon din tuktabu atharukum hino winde e majji batteji mon din baraji mon din diyarukum galleli mon din tuktabu atharukum windante on baraji mon din rawahu muslim wa fi riwayatin hade fil lego inna bi kulli khutwatin ande kala palande de won don palade darajatun dum ko baraji beydan to rawahu muslim ka wiwɗen ɗon hiɓe faala eggude wona eggugol awa iwa takko juulirde nden woɗɗito alegoye ko ɓay ka ɓe woni toon hiɓe faala eggude ɓe ara hara ɓe ɓattoto juulirde nden ɓe wonay takko ɓe wonay jaaɗu masjid man kawtal juulirde nden on sayi noon ɓaane laaɗo anndi ɗum ɓe maaki noon hey on yi galleeli mum ɗin ka wonɗon toon hiɓe windanede baraji toon ngo ɗin menngel ko paloto ɗon kon alon kadi ka juulirde ɗum kadi ko daraja ɓeydoto bimana o innalɓe no harmita ɓe eggu mata ɓe kono yodowo ɓe andu kaɓe woɗɗi ɗon juulirde nden e hoore ñande ɓe participe de ɓera ka juulirde ko andi ngo ɓe moƴƴiri kowoni kum e mum rawahu muslim wa rawahu al-bukhari aidan bima anahu min riwayati anas imam bukhari kadi no filli hadis on e riwaya imam anas wa banu salima ko wiyete banu salima be kasiri lam sabu ko laamo masa kon postcalle qabilatun ko gorol ma'rufatun andagol min al ansar wa atharuhum ko ɗum woni asar maɓɓe ay khutahum ko palanɗe maɓɓe ɗen bi mana diyarukum galleli mon ɗin tuktabu hino windede asarukum daraji moɗon ɗin no windede embere palanɗe moɗon ɗe awalegoy ka wonɗon toon hino ko e galle mon wonɗon wona e lewsu mon wona e galle goɗɗo awa kadi embere palanɗe moɗon ɗen fof muɗum hino windede ko ɗum woni ko nelaɗo fande wigolɓe diyarukum tuktabu atharukum e hino kaka galleli mon wonɗon e hino kadi baraji mon ɗin no windede palanɗe mon ɗen no windede alhadi wal ishrun an abil mundir ubay ibn ka'b radiyallahu anhu qala wi kana latino rajulun gorko la alamu rajulan mi anda gorko wo abu ada ɓurɗo woɗɗitade min almasjidi juuride nden min ha haytiti on wa kana olati la tukti'uhu tayle kadi o tultata salatum julde rew julde jama ka julirde o luttata fa qila lahu innanamo aw fa qultu lahu ma no gasa ko min tigi innanimo la istarayta himaran hara soduno num puccu ara ɗaɓɓayno num motuhum majiluhum num ɓay julirde nden no woɗɗima tarkabahu a waɗɗoto ɗum fi zulama e nder ɗeniɓe jemma bete won o subakay o geeƴe ɓahno niɓɓiti wa firram dayi awa kadi e ndi jaaridi kadi siko ñalorma kadi ndi kadi no wuli sa ɗaɓɓuno no mbabba ko waɗɗoɗa areno ɗum no laaba fa qala o jaabi ma yasurruni min hawranalan anna manzili wonde galle an ɗen ma yasurruni ala ko ɓuratalan weltinde an manzili nde tawata galle an ɗen ila jambil masjidi no katat ko juulide inni min fa qala wi ma yasurruni welatalan anna manzali wonde galle an ɗen ila jambil masjidi nde wonata katat ko juulide fi hon inni min uridu miɗo faala an yuktaba li nde windantela mamshaya seppande an kom seppata ko ilal masjidi ara ka juulide ko andingol oya o waɗa pere sodugol mbaɗɗatiri ko waɗɗo ko seppata ɗon kono hawranimo fiyo baraji ɗin ɗuuɗu wa ruju'i e ruttagol angol ida rajatu somi ruttike ila alifade ka ɓeygure anne fa qala rasul sallam nelaɗo allah maki qad jama allahu laka dhalika kullu andu allah hawtodiranima ɗin ɗon fof wonugol ngol ka ɓeygure muɗum e baraji ko wonɗa kon heɓude fof seppugol araka juulirde rawahu muslim wa fi riwayati nare fillahi inna laka mahtasabta andu ina wodanma ndin baraji ndi tampiniɗa ay arramdaw ɓe firande wo ko wiyete arramdaw al ardu ko leydi allati ni asaba al harru ndi nguleydi ndin heɓata shadid tiɗu ndi bimana ko leydi ndi wulata kon الثاني والعشرون حديث نوغاي دي دابو عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
40 khaslan piiji capanɗe nayi a'laha ko ɓuri towde e majji manihatul ansi. Ma min amalin ala e gollal ya'malu yu'malu ngal no golle bi khaslatin e geɓal minha e majji raja'a ka tiggagol sawabiha baraji konko e muɗum wa tasdiqa e ka gungingol maw'udiha fodore baraji konko e muɗum illa adkhalahu llahu aljanna sona Allah subhanahu wa ta'ala on naadaymo aljanna biha e adkhalahu llahu Allah naadaymo biha sabu ngal gollal ɗon aljanna rawahu al-Bukhari. heɓe fira nden komi diwi kommi firali almaniha ko wiyete maniha an yu'tiyahu iyaha ko nde o okkotamo faade ɗum li akula fiyo ñaamo labana ha ko sammun ɗan summa yuraddaha ilayhi refti o jonnitamo bi mana ko ɓirugol ko nde mi jonnay ma ɓira mi luɓima ɓeyge ngelle ko nde mi luɓay ma ɓeyge ngen ɓira naftora kosan ɗan kono noon nagge ngen ko min jeeyi bobotiwol ko min jeeyi bi mana wo piiji 40 ɗiɗo fof majji ko sadaka ɗiɗo fof muɗum ko baraji o ko ɓuri mawde majji manihatul anzi ko ɓeyge luɓange yo ɓire koko luɓuɗa goɗɗo ɓeyge ngen yo ɓiru on faami mi mana ɗum fof ko yen andu ko jeeya ɗum e baraji enen noon eɗen andi hay okkorgol goɗɗo ñeddukon kosan ko ɓorto piira nafere ma ƴettugol ɓeyge ngen fof luɓamo allahu akbar. الثالث والعشرون نوغا يتطبعون عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعد الله يقول بماك اتقوا النار فلين جيت ونو بشيء تمرة هاي سكوبيكون تمر مارون هيدون واوي اتو دسادك يكون دون يت متفقون عليه. وفي رواية لهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم لا يؤمن من أحد هاي غوتو إلا سيكلمه سونا يوتي دائما ربه جومي مكو ñande dargal laysa baynahu wa baynahu tarjuman tawa ala hakkunde makko e Allah nantinowo en fof en nanay arabure laaɓu nde poy ñande dargal ala hay e goto men sowna ƴaway ka barwal kanko e Allah ƴeewta hunduko e hunduko a akhi an konno waɗata nde ñande a yiɗi bakkatuji ma hiɗa jooɗi a jaɓali tubude fa yanzuru o ndaara o laƴƴe gite aymana minhu ka jungo makko ñaama fala yara o yata illa ma gaddama sowna golle ɗe o golli o arde mum ɗe wa yandur on dara asma minhu sengo nano makko fala yara yata illa ma gandama sona golle do golle o ardi o yata kari mo makko yata be makko yata modi makko o yata ɓiɗɗo makko on fiyari on ko militaire o yata jatigi makko wa yandur on dara bayna yaday yeeso makko wallahi musidɓe jum fala yara illa an-nar tilqa waji o yata sona yiite ngen yeeso makko si mo mari ko nodda yo ar walla mo yo ar jeejana mo yo ar intervena mo ko golle makko ɗen e yiite ngen ɓaawa laƴƴa yiite o yata sowna ɗum ɗo ne laaɗa ma ki away tippude ɗum ɗo so jaɓi fatta ɓunara reni e nge yiite walaw bi shiqqi tamro hay so ko peccun tamaro hay so ko feccu lemunere ay enen en nanay hakke ko wudduɗe on nanay ɗe inna mangore bananaru lemunere bomborre ko fii gooto hommo yettima ɗum honto tippuɗa sahabaɓe jeeɗiɗo no kafayno tamarore wotere yiltete ka suwar min hayati sahaba tafsir mo mi waɗi on enen ko hakkunde ma Allah bananaru sendatako taƴindu kunte tati darasi ndu sendatako hay kunte nayi hindu sendo nafere ma kunte ɗiɗi bombore sendatako ŋattinde darasi nde fusatande waɗa peccoy yimɓe sappo no wawi sendude bombore wi tun ko a wudduɗo na yeehi ha en watti wiide joni pila huñiri ko ɓere goto andi joni tesi kefi bananat ma lewmere ka musidɓe julɓe wallahi en hettay mo wi'i ko ƴoyre natirta aljanna o taway komo neeɓi nder ton ko min Abdoullahi kala haalani on wallahi nelaano maki famalla me jiɗi kala mo heɓal ko ita sadaka fa bi kalimatin tayyibatin yo wol konngol moƴƴol bete الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الله لا يرضى والله ما ويلتو أن العبد إجياد أن يأكل الأكل ندو نعمة سير فيحمد ندو نعمة نعمة يكونه فيحمده ويتعالى عليها إهورد أو يشرب الشرب ما أو يرنجرن فيحمده عليها ويتعالى إهورد ما ويل الله رواه مسلم والأكلة كوية سير بفتح الهمزة ويدum الغدوة كهون ندو سؤير أو الأشوى ما كوهير توري الخامس والعشرون وأخيرا حديث نوغا جواب وسكت رون انغال دامبوغال دو عن ابي موسى يتام ابي موسى رضي الله عنه عن النبي ko yetta nabi jam sallallahu alaihi wasallam qala maki ala kulli muslim hino e kala julɗo sadaqatun sadaqa kala julɗo mo moƴƴiɗa e mum harayɗa mari baraji qala ya rayta yetin illam yajid tay woni non o heɓali bi ma'ana qala ne laaɗo maki
ya'mal yo gollir wiyada juuɗe makko ɗen fa yanfa'u nafsahu o nafa hoore makko o ara o naali torotoɗo o yatasaddaqu o itta sadaka ko hedditi kon ko ɗum ɓurimo moƴƴande قال وي أرأيت يتن نلاد إلا مساسي سواتا قال نلاد ما كي يعين الحاج يوال جونيرا بهاجوجي الملهوف رونكو بغينا تاهوري مبن قال أرأيت يتن إلا يستطيع استيوني أو أوال نلاد قال نلاد ما كي يأمر أو يو إمو بيت ويمر بالمعروف كمؤي أو الخير ما يمر كمؤي بالمعروف أو الخير كغوتو يو إمو يمر كمؤي هذا كبون قال يا رايت يتين لا إلا يفعل سوا والدون كدل سوه والدون قال نلاد ما كي يمسك عن الشر أيو جبت الله راجدين lorraji makko ɗin e andeji makko ɗin e sattendeji makko ɗin e boniɗi makko ɗin haraɗi hewtali jama on bete awa fa innaha ɗum ɗon kadi sadaka ko sadaka muttafan alayh ko homboye men woni wawata ɗum ɗo ɗowde men mo mara ko itta sadaka ɗowde men mo mara dole ko wallita o goɗɗo peemuɗo ɗowde men kadi mo wawata yamirde ko moƴƴi he kan akhi acci hunde kaari ɗannin o musique ma waɗu hunde kaari ɗowde men mo wawata ɗum an awa wiyete no wodi e men mo wawata ɗum saabu ɓa o suusa reedu kono en sino woodi e meɗen mo wata aynude hoore mum hara o wetaki ha o lorra kawtal makko ngal e musidal makko ngal e julɓe hedditiɓɓe e moodi laawi ɗin ɗuuɗiɗo wawete rewrude naaten aljanna he musidɓe julɓe yilte rewto ɗon dambugal ngal gollitiron ngal rewto ɗon ngal ha wawo gollitiro ngal si on jaɓi min komi waɗiri ɗum wona jogagol tan ɓuuri on wona jogagol gandal ɓuuri on ko yiɗugol onon musidɓe an woɓɓe goo ko voyageur woɓɓe goo no extérieur woɓɓe goo ko militaire woɓɓe goo ko fonctionnaire woɓɓe goo hino ka ngesa no soppude rema reena hara no faala janngude wallahi kono ɓe mara woni ko jannaɓe ton ɓe marano ɓe famira diina kan ko ukkilan e ɗe golle ko yo Allah yi'anan mi etanike diina islam kan e julɓe ɓen embere komi wawi kon fii duumugol on du'a duumugol on baraji duumugol ko Allah moƴƴere makko nden e yurmede makko nden e yaafuye makko e fii onon ɗo fof gooto kala yo janngu ka woni ɗon yo moƴƴere nden aru tawa mo ɗon o jannga ɗon ko ɗum mi waɗi ɗum torniɗi rewtengal aldambugal ha wawen ngal faamen ngal en fof fiinuɗo e fiinaɗo en fof rewtoɗen ngal goltiren kon ton kon inchallah en heɓay aljanna facilement no newri haray ko ɗo darsi meɗen on gasi kala ko nanini alhamdulillah kala ko naninaki mi inni on ko suka mon almudo moɗo wonɗo ekkitade haray on nodda e ka numéro téléphone ji ko on faamali o mi etoto no faamiron wallahu a'la wa a'lam